namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntlha ha vuya mani hi General Gwavulani mani la u nga rhungu wa munhu mani then emakumu of course ta hi khe hetela vhele hi Nkosazana daughter loyi nga ta hi khe hi n'wi linka na J John and also Bliss Boy tolo kunene kwala mi nga mi xoni vhele a hi khe hi ripota kwala hey general a yi kwati ngopfu hi zize ya vunga mabokisi timhaka ta swikweleti and stuff like that loko ku ri mi nga se vona video leyi ta vekela a link on top comment mara mhaka leyi ya mahlweni mhaka leyi because no hlabala mina ka siku of course ra ti 10th November hey ku nga rhungu wa munhu man ku nga rhungu wa munhu so I think xa best ho hi sungula hi ya ka the exact location because ni yi kumini exact location leyi a yi ri ka yona kha rhunguliwa kona mihisa luwa or la a nga rhungiwa a ri kona so hi le Giyani ndhawu yo hlupha ni le Giyani le section D1 phela mhaka leyi la mhaka of course yi nga humelela kona and the stuff like that so a hi tsutsumeni ya le Giyani leyi nda fanele mi komba the exact location ya laha swilo swi nga humelela kona so as stated ya D1 so kahle patu leri ya opposite xikolo xa ka Tembe kwalaha ndhawu yo hlupha hi laha misa loyi a nga rhungeliwa kona hi laha hi tsutsumaku hi ya kona and stuff like that so it's this area here ndhawu ku yi va yi ri opposite xikolo xa ka Tembe xikolo lexi ma xona lexi hikwalaho ka can we say four stop leyi nto T junction can we say maybe four stop a ni rhangana na patu ra hala mani ni loko a ri traveling ku ya side ra hala sort of yeah okay four stop hi ku ni vona na board leya stop mona mhaka so i rhungeliwe la misa loyi i rhungeliwe na kwala ka hampi yale kwala ka hampi leya ku yimela ka hampi so a hi voni ku ndleka yini Master T manjeni a hi vheta ni pfula video without any waste of time ka Facebook wo man mane Patrick Minage tshika ku scam vanhu u ri ka Facebook u tirhisa ma wa scam vanhu i mhaka ku hi mina na yena hi vulavurile mhaka wa scam vanhu i tshika byi sika bayiza loko bayiza tlangana protocol u sa swa ku scam vanhu ya ni ku nyikeni chance yeah last chance ya wena u sa ku scam vanhu please hi tirha ku tika mali leyiwani so wena fanele ku kuma mali ya hina ku olova please u sa ku scam vanhu it's for the last time ni nga ku voni n'hweti December hinkwayo ni nga ku vona Giyani ni nga ku voni hela so yeah please it must be for the last time ku swi endla na le ka Facebook u nga scam van'wana vanhu nga teki ti-chance ta limala boy akiri sharp swo hetelela a se nkarhi wo hi mena vhele a hi bugla ku ri xikandza look la ku ri xikandza laniwa la tlhelo laha look la tlhelo laha ku ri kahle i kwamuka hayi bugdlaye na ra non'wini hayi bugdlaye na hi nge swi rivali na nomo lo as you can see hayi a nga twiwangi a nga twiwa i ni hlekiseni hikuva a sale na ntanghu yin'we hi section ni nga ta yi vona se a sale na ntanghu yin'we manjheni a ku komba ku a mafikini vo general ni ta yi vona ku ntanghu leyi na a yi tikombi kahle unfortunately but swa tikomba ku ambale ntanghu yin'we ya hi la swi tikomba kola as you can see se a sale na ntanghu yin'we hikuva mafikini va general ebongo sale na ntanghu yin'we as you can see kwalaho se ku ndleka hi Master T kwala loko hi khe hi ya ka akhawunti ya general laha hi kona hi kota ku hi kuma information yo ku ndleka hini kahle misa lowa lowo scam vanhu la so yi tsale a message la video yi pfurini already ngo yi hlaya fast nyana hi vona ku yi tsale ku yi it's fine yeah hi fika hi vona yi fika yi tsala yi ku mahungu yo aka miri boti loyi mi n'wi vonaka eka nkandziyiso lowu hi loyi a ri busy na ku kanganyisa vanhu ka swiyenge swa mabolo laha kun'wana a ti vitana General Gwavulani okay swi nga leswi hlampfi yi tshwele hi mati ndzhaku ka loko team ya matimba leyi tirhaka na General Gwavulani yi kotile ku tracker na kumbe ku tracer Facebook
fake account ku kondza va kuma xigevenga lexi a xi endla kanganyisa ka vaakatiko va Giyani. Hi lava botpad na yona wa yi ri botpad na yona mara ni veta ndzi botpad ya ka radio wa ku ri botpad na yona hi lava botpad va kumekile swa xihatla hi ku hlotiwa hi team ya matimba leyi tirhaka na General Gwavulani. Boti loyi u dyele vanhu vo tala mali ka Facebook. Kusukela namuntlha ntshunxekani vaakatiko va Afrika-Dzonga hinkwavo lava va nga busy na ti-Facebook account to scammer va ta heleriwa hi ntirho hi ku copeta ka tihlo. Okay, leswi of course yi nga fika kombisa swona General Gwavulani kwalani and stuff like that. So hayi n'wina mi need ku help, you can contact General Gwavulani. Kahle ni nga recommenda ku munhu a yini na kunene on kwala ka yena na ka TikTok i account leyi nga na yona ya official. You can message him on TikTok, mi nga kota ku vulavurisana ni twina ku swi better that way. Nayo yi tirha na swona leswi se loko ku ri loko hluphekisiweni contact General yi swi kombisi na yona ku kahle kahle a ka ha ni deni most more time about it ku yona yi hava Facebook account, yi na only TikTok account ntsena. So the Facebook account ti fake, so n'wana na i kumekile la ize a rhongiwa le a khizame lero a ri kona leri n'wana a ri khizamini a nga ha tivi ta yena le mara loko a ha dya mali a nga na mhaka na toho na mhaka leyiwa. So the thing about thieves ne I ku kahle swi kahle va kha va dyondzisa ti-lesson like they are heartless as long va ri n'wi ndleka mali they are heartless. It's more like leswi hi khe hi swi vona ka Facebook a swi endliwa va hagias like those individuals va ta ku sorry ntsena loko se va swona ku xiyimo xi bihini a fika va dyondzisa swin'wana va delela va hisela because na loko ni kha ni cheka on Facebook swa ha ya mahlweni koko ni nge mina ni general mina ni nge kombisi hi nexe ku mi nga ta ku heyi loko munhu a biwa hi mina ni tirha ku report but swi kahle ku dyondziwa lesson. So general laha yi sete xikombiso xa kahle swinene. So swi tlheya ku lowun'wana a nga ta tlhela swi endla hayi ku ta tika i ta boha ku tlhela lowu yo khumbiwa kunene laha yo khumba un'wana ma hleketa swa lembe ra kan'we ni nga swi hlaya but if you know lembe ra kan'we un'wana wa xi okay okay you're right. And then very sick hi hetelela hi Nkosazana Doctor na mi hlamula ti-video tips ti nga kona timbirhi without any further waste of time a hi pfuleni hi fika hi vona fika tsala ku Zulu Girl on Tsonga vibes. So out of the blue hi fika hi vona a selected these two songs ne a hi pfuleni ri sungula. Let's go Master T. Okay, I love you. I don't know why you're taking me. So mina nga kwini as Master T, mina nga vula ku mhaka kahle swinene Xitsonga to the world, Xitsonga to the Zulu nation. Mina va ku ri mhaka ya matimba kahle kahle ni nga swi baka xinjhani to congratulations to Bliss Boy. Swa kombisa ku hayi loko hi representeni na yena hi tinsimu ta yena ni overall naswona i ende risimu ra message like it's a love song, it's a great song. Ze ri fika na Nkosazana Doctor va nga kule swinene na tinsimu ta yena. So ni nga vula ku tani mhaka kahle swinene va vona mhaka a swi helelangi lani ne na J John hi wela kona. She wrote I'm relocating to Giyani. So ka this song xi vekele risimu ra J John. Okay, yeah, let's go. And xi cina xibelani. Okay. So nga vula tani even to J John, congratulations to him. We are also proud of him. I mean na yena i tirheni swinene ngongo lowu hi cheka ka lembe ra 2024 ngongo hi risimu ra Choza ya ndzi nga nenge ngo yi blow up ka 2025 ya but in 2024 na hi tirheni swinene va vambirhi va le ku tirheni even Bliss Boy ya ka this year. We have to say so. So nga vula tani even to him congratulations i mhaka kahle swinene. And they will also thank Nkosazana Doctor ku va a kha tlanga tinsimu ta yena. Swi kahle swinene swa kahle ha vula as Master T loko swilo swi ri kahle swi kahle man hi leswo loko ku ri amgeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Sweswi u tshamisa hi timhaka ta n'wina mi nge ti swi nge last loko a nga ri timhaka ta n'wina mi nge ti swi nge tlhaveli dyambu hi fanele hi hume kha a ka ha ri ku na mbuyelo loko wo fa hi pressure leyi mi ni nga ku yona hi mi ya ku swima phela a ka ha humeki a ka ha tshameki i ya ku yo mani
ku le ku tikeni hi ta fa mi ta tsaka ta tshama ka hi tsaka.